Ruto uri kongomanite na ujumbe wa ati kuma kaunti ya Kakamega nyururiti mirugamo ya atongoria amwe amwe wa mugethani no gutangania kwa muruko wa Fula Chebukati ta muikarĩrĩgĩte wa kamiti ya IEBC. Kairika abunge mugethani nĩ makoretwo magitetia kwa muruko wa Chebukati kumana na hamwe na magi gukorwo aumite kaunti-ini imwe na murugamĩrĩri munene wa kamiti ya IEBC Ezra Chiloba. Hawa watu hawakupatiwa hiyo position kwa sababu ya kutoka Western, walipatiwa hiyo position because they are professionals. Wako na uwezo ya kusimamia hiyo maneno. Namna hiyo, na watu wawache kuangalia Wakenya wakitumia miwani ya ukabila. Wawachane na hiyo. Chebukati yamwe na agimamurĩtwo ta makamishna IEBC riumeterere gukidirwo kana kugwithio ni kamiti yake oto bunge-ini mbere ya kamiti gũtemania riboti yayo gĩkĩro-inĩ kĩa mwanya kĩa bunge. Ũngĩ wĩkĩrĩirwo nganja ni Consolatan Katha Maina ũrĩa wendekithĩtio ta kamishna na gũtuĩka kamiti thuranĩre ĩkoretwo na ũigĩrĩrĩki wa kũihũria mĩeke ĩyo nĩtianĩirie mateta macio. Sheria imefuatwa, katiba imefuatwa, hawa watu wapatiwe nafasi ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu huwezi kusema ya kwamba lazima mtu ambaye wewe mwenyewe unataka ama umepangia akuwe ndio atasimamia uchaguzi ndio atakayekuwa. Na unajua shida yao kubwa ni kwamba they are not ready for the election. Hĩndĩ ya mũcemanio ũcio mũciĩ-inĩ gwake Ruto ũjumbe ũcio ningĩ nĩ wĩranĩire kwambĩka kambĩini cia Jubilee gĩcigo-inĩ kĩu gĩa ithũĩro. Hatutaki tupotezwe tena, si ni kweli? Si wale walikuwa wanawania rais wamerudi kwa spokesman ya village. Inamaanisha hata Mandago wako juu kidogo. Tusipote. Ninyi mnataka upresident, mnataka maendeleo ama mnataka spokesperson? Mimi mambo ya spokesperson, mimi naona tu kwa radio mara mingi kwa polisi. Polisi, nasikia wakisema ati spokesperson wa polisi. Kwani sisi ni mapolisi kweli? Musalia Mudavadi nĩ erĩga gũkindĩrwo ta mwaria wa rũrĩrĩ rwa Baluya rũrĩa na aingĩ aikaria gĩcigo kĩu. Raundi hii sisi hatutakaa kwa baridi. Tukasema kwamba raundi hii sisi tutaenda kwa serikali. Jubilee, hata Galwale, hata Wabaranya rafiki yangu, kila mtu Kakamega. Kũngĩ kuo kĩama kĩa Wiper nĩkĩanĩrĩire bodi ya gĩthurano. Bodi no rĩu ĩrĩ na ũigĩrĩrĩku wa gũthangania ithurano cia wamũrani cia kĩama kĩu rĩrĩa kĩama kĩu gĩkoretwo gĩkĩranĩra waraganu hĩndĩ ya wamũrani ũcio. Ngiriboti ra Inooro TV rĩtwarĩtwo nĩ Macharia wa Gacũru.